At datayon kakabsat ti maudi nga punto, dete lesson tayo, habits of a productive Christian. Anyada dagiti habits iti maysa nga Kristiyano nga nabunga kakabsat. Ket naadal tayo, digidi inem, we are now on lesson number 7. Ket lesson number 7 is they keep the main thing as the main thing. In other words, no apay nga productive iti maysa nga Kristiyano, ket gapo ta dakenkwana iti focus kadagiti banbanag nga dapat nga pangipokosan na iti panunot na ken iti attention na. To keep the main thing as the main thing means keeping your focus and efforts on the most important goals. Ado dagiti goals tayo, ngem as Christians, masapol nga i-focus tayo, dagiti effort tayo, kadigito'y importante, essential goals. Matthew 6:33 is the verse tonight. The Bible says, "But seek ye first," that's the main thing, "the kingdom of God and His righteousness, and all these things." So makita yo, ado dagiti concern, kasapulan, na duma-duma nga atensyonan tayo, responsibilidad, all these things, but masapol kakabsat, we keep the main thing as the main thing, and that is seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And what is the Lord's promise? All these things shall be added unto you. Okay? So that's a command and a promise. Laglagi po tayo kakabsat, ababalang ti panagbiag tayo ti rabaw ti daga. Our life is short. And we must live in its fullest. We must make the most of it. Let us keep the main thing as the main thing. So, tonight, kakabsat, let me share with you 5 things you should do before heaven. Okay? Topic pa lang kat nakapimpinta saya. 5 nga banbanag nga dapat nga aramidem sakbay nga mapanka sa jay langit. As imawat kini Apo Jesus, personal Savior, we are heaven bound. But we are not yet in heaven. Awan tayo pa sa jay langit. So, di kito yung arod kakabsat, iti 5 nga bambanag amongst the many things that we should do before heaven. But let me share with you and remind you, ipalagip ko kada kayo, di kito'y 5 nga nasisita nga banbanag, nga kasapulan nga intayo aramiden, sakbay nga alaan na tayo iti Apo. Nga no alaan na kati Apo ita, ti saludsudam iti bagim, Apo, no alaan nak ita, naaramid ko ka din digitoy nga 5 nga bambanag. Okay? If you will take my life, Lord, I wonder if I have done these 5 things very well. Okay? Kunana dati kanta di ubingak ket kanta ti unbeliever, kunana ket sa langit wala nang beer, kunana. Sa langit wala nang beer, kunana ka. Kaya tayo'y mag-inuman. Gapo ka no taawan beer di langit, isong ipapas na kanon ti aginom ditoy. Of course, han nga kasjay iti panunot tayo nga kas Kristiyano. Tati panunot tayo na Diyosan, na espirituan, ken na ibasar kadagiti sasao iti Apo. So no hangarod nga di panaginom, iti focus tayo nga Kristiyano, anangarod, digiti banag nga dapat pagpokusan tayo. Sakbay nga alaan ti Apo, dayti biyag tayo. 5 things you should do before heaven. Number 1, nurture your children. Nurture your children.
Datayo nga, da iti anak na, applicable. Dito nga, punto. Kadigiti awan pa iti anak na, applicable tumot kada kayo. Into no da kayo iti madan ti anak. Because eventually, agpamilya kayo, karon kay ti anak, so this is the challenge. Nurture your children. As parents, given digiti responsibilities tayo. Ken tarigagay tayo para kadigiti anak tayo. Makaadal da, manganda, da nasayaat nga pagturugan da, digiti balbalay tayo, marwatan da tinaimbag, ken da dumapay nga physical needs, essential for the growth of our children. But, before nga alaan na tayo ti Apo, daytoy iti ko na ti Apo nga masapol kakabsat, nga aramiden tayo kadigiti anak tayo before the Lord will take us home. I read a quote and it says, healthy families are not an accident. No healthy kunamket napintas iti salunat halang nga pisikal. No diket iti moral, relasyon, ti amin nga aspeto. Okay? Napintas nga kasasaad ti pamilya. Ket saan nga accident. Han isuna nga kaladete, inati umutloto, iso nga nagbaling nga healthy ti family. No, it's not an accident. They are the result of wise actions and wise decisions by wise parents. Resulta dayto iti nainsiriban nga aramid. Babaan iti nainsiriban nga desisyon. Iti napnuan sirib nga naganak. So, I propose to you, it is wise to nurture our children. What do we mean when we should nurture our children? At dati dua nga bersikulo nga inak ipakita kada kayo kakabsat. Nga masapol nga aramiden tayo, sakbay nga alaan na tayo ti Apo, para kadigiti anak tayo. Umuna, dito Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, verse number 4. Ephesians chapter 6, verse number 4. Okay? Kung natin nasantuan nga surat, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. That is the command of God. So, we must fulfill this important responsibility from God. Kada tayo, nga aramidon tayo kadigiti anak tayo. Letter A, nurture them with God's precept. Nurture them with God's precepts. Deta kakabsat. So, kuna na diti Ilocano, da kayo nga ama, di kayo ruruden, dagiti anak yu ti pungtot. No diket idalan nyo ida ti alagaden, ken pamagbaga iti Apo. Precept. The meaning of the word precept is a command or principle intended especially as a general rule of action. Kahit nga sa uwan kakabsat, sakbay nga lang na tayo ti Apo, isuro tayo ka digiti anak tayo. Dagiti prinsipyo ken pamilin nga digitoy isu iti mang-govern. Ano Ilocanot mang-govern? Mangituray. Kadigiti pampanunot ken rikna digiti anak tayo, tapno uray awan tayton bilang manda tayo ti umununa. At least, dagitoy nga prinsipyo ti sa uti Apo, ket isu ti mangiturong, ken mangitunda iti biagda, iti pakaidaydayawan iti Apo. So, daytoy kakabsat, hantayo kumangaliplipatan. Your goal is to produce a man. Your goal is to produce a man who is not only self-controlled.
Kasi ti ubing idat kakabsat kat awan self-control na. DJ self nga dakas ti mang control king kwa na. Hana makontrol, DJ self. Iso nga ti kayat na, ipakayat na. So, our goal is to produce a man who is not only self-controlled, but will walk under God's control. Di kami nga kabsat. Oh, God must be at the center of their heart as they explore life. Ada nabasak itay malam nga picture. Kuna nakat, hindi kawawa yung taong walang pera, kuna nakat. Mas kawawa yung taong walang Diyos. Oh, di ba? Teka no tao nga awang kwarta na hanga isu iti kawawa. Tika no kawawa, tay tao nga awan Diyos. No alaan tay dijay, there is some point of truth on that. Kadigiti anak tayo, saan nga piman tay ubing, nga awan king kuana kadigiti latest nga bambanag ti panagbiag. Ngam ti piman nga ubing, detay haan nga naisuro king kuana, wenno haan na nga inawat dagiti na Diyosan nga sursuro. Tapno isukuma ti mang govern iti biag na. So dayjay kakabsat iti point ijay. Jeremiah 8:7. Jeremiah 8:7. Yea, kunana, they stork in the heaven, knoweth her appointed times, and the turtle, and the crane, and the swallow observe the time of their coming. But my people know not the judgment of the Lord. Amuyo, ikom-compare ti apod to. Kalang kunana, imbagpay kunana. Dagiti kanaway ti langit. Amuna dagiti nakedngan apanawen na. Meaning, they know how to go with the flow. They are wise. That's what it means. Amuda nga timingan, dagiti season. Okay? So, imbagpay. Dagiti kanaway, dasirib da. Dagiti pag-ong. Kenti salapingaw. Kenti tipor. Anuruten dati panawen, tiya ayda. They know the ways of the times. Ngem, iti ilik, referring the nation of Israel. San nga mo, ti panangukom, iti apo. So, nalaling pay, dete kanaway, kan dete pag-ong. Gaputaan muna, iti aramiden na, ngem dete tao, nga dinaam mo, dagiti wagas ti apo. It is the wisdom for the stork to know her times. They know how to go with the flow of times. The verse is telling us that it is wisdom for us to know God's ways. No kasano nga di kanaway, adda sirib na nga agtignay based ka day flow iti times datayo digiti anak tayo masursuro da kumamet dagiti wagas iti apo. That's what it means. Ta isut mang govern kadakwada. So, we must nurture them with God's precept. May kadwa nga verse ngayon nakipakita kada kayo, dito Lamentations 3:27, about nurturing your children. Lamentations 3:27, it is good for a man that he bear the yoke in his youth. Makita tayo kung mga naganak, nga digiti anak tayo, kasapulan, nga uray ububing dapay, kanti kinagtutubo da, mapabaklay kadakwada iti responsibilidad. Apay, gaputa isuket pagimbagan ken pagsayaatan da. So how do we nurture our children? Letter B, trust them with responsibility. Italkan tayo isuda kakabsat iti responsibilidad. Kat uray ububing, ada ko ma-responsibilidad da, for example, para innaw, wano para kaykay, uno da trabaho da kakabsat, whatever it might be, trust them with responsibility. Iti may isang artikulo, I read one pastor said, kunana, kids need experiences that stretch them. Hante kung kuna nga, no pag inawag, deti anak ko kat baka ibagada nga child abuse, baka ikasudak yan taan na DJ, bantay bata, child labor, uno DSWD. Hanggang kapsat, kids need experiences that stretch them, that will rebuild their talents and develop their lives for ministry.
They need challenges where they develop responsibility. No responsibility ko na tayo, a sense of responsibility. Nga dumakkel nga manakim, DJ ti kahit nga sawen. Amo na nga kitan ti pagsayaatan na. Amo na nga siputan ti pagimbagan. Gaputa na sanay isuna ti kinaubing na nga maging responsable nga tao. Digito nga karakteristik kakabsat kat biblical. Nurture them with God's precept. Digiti sursuro ti Biblia. Ipakita tayo kadakwada nga iso iti dapat mang-govern under control of God. And secondly, train them with responsibility. So number 1, what we should do before heaven, nurture your children. So nga no alaan na tayo iti apo kakabsat, nga naganak, kat ti saludsod, apo ko na tayo, naaramid ko nga ta deto yan. Ano DJ, doang aramid mo, doang abanag. Have I nurtured them with God's precept? Number 2, have I trained them to become responsible people? Okay? Now, they will make mistakes. Yeah, they will make mistakes. Kasi no, pag ginawa makat, siyempre, hanapela magulpi. No, pagmulaam, mabaling nga matay, jay mula na. They will make mistakes. They will sometimes become irresponsible, maayaman da. Yeah? Kasi gagangay iti ubing. But it helps them grow to become men and women. Kasi kita nyo dito, 1 Corinthians 13:11. Kita nyo kakabsat. 1 Corinthians 13:11. When I was a child, I spake as a child. Di pa nagsaok kas ubing, immature pa lang. I understood as a child. Okay? Deti understanding kat iso deto iti igam ti maysa nga tao. I thought as a child. These are the 3 important aspects that must develop in our children. Jay pa nagsao, jay pa nakaawat, kundi jay pa nagpanunod. 3 aspects. So meaning to say, when I became a man, ano ka nasan jay when I became a man, idi addaan na kon iti tawen. This is a sense of responsibility. Ayan. No men ko na mo na kat responsible kan. Maybe you have a family, maybe you are now a working person. Ano inaramid da? I put away what? Childish things. So, deta kakabsat, iti dapat nga kitaan tayo kas naganak, sakbay nga alaan na tayo iti apo. Given, di ko nakitay, mapagbasa tayo ida, may kanta ida, di iti kasapulan da, the tools that they need in life, but we must nurture them with God's precept and train them to become responsible people. Amen? Will you take the challenge? Okay. May kadwa kakabsat. Second thing we should do before heaven is number 2, grow spiritually. Grow spiritually. Okay? In 2 Peter chapter 3 verse 18, it says, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." Now, tibiyag tayo kakabsat, we have the physical aspect. So, dito ibagi tayo at the physical needs na. We have our social aspect. Dito langan-langan tayo ti padatay nga tao. We have our mental aspect. So, dito'y panunot. Emotional aspect. So, dito'y rik na tayo. But most importantly, that is spiritual aspect. So, as a man, we move physically, emotionally, mentally, socially, but most importantly, is spiritually. Hantayo nga, di ba, we don't neglect our physical aspect. Di nga, permi pa ng taripato dahi, bagita yung kakabsat. Amen? Oh. We do not neglect our emotional aspect. We don't neglect mental aspect. We don't neglect social aspect. Nang nangruna kuma, nga hantayo, nga iset aside, dito is spiritual aspect. Nga ana, that we grow in grace and in the knowledge
of our Lord and Savior, Jesus Christ. Now, if you commit your goal to grow in your spiritual life every day, kita nyo't mapasamak. No ikam ti goal, kasi di ba, physical, no kayat mo iti sumalunat at the goal mo, di ba? No kayat mo ti ag-gym, you set goals. At the schedule mo, ti bench press, ti dakamot nagan na di gijay, the dumangan aramid and di gijay work out. But you have goal. But if you commit your goal to grow in your spiritual life every day, it won't be long before you begin to see positive and great results in your life. Deto't pagimbagan na kakabsat. And that is why we should have our daily devotion. Amok nga ado, di kiti pagkabisyan tayo, importante amin, di kita nga banag. Ngem, masapul nga grow tayo ti spiritual because no hante agi-grow ti spiritual life kakabsat. Han nga agbunga iti kinakristyano tayo, kadigiti other aspect iti panagbiag tayo. Kala ti arig nagat deti spiritual life tayo kat kala iso ta init. Nga iso iti pagrevolban dagiti amin nga planeta. So deti spiritual life tayo, this is the center nga pakailingkan dagiti amin nga aspeto. Once nga limamiis ka ti Apo kakabsat, agsusurot aminan. Once nga bumaaw ta pamatim, once nga bumaaw ta panagayat mo ti Apo, ure da napintas nga trabaho, okay? Ure mayat ti anayas ti kasasaad iti naimpisikala na panagbiag. No lumamiis tayo ti Apo, bumaaw ti pamati kan spiritual life, akat awan serbina kakabsat, kada tayo nga Kristiyano di jay. So we have to do that. We have to set goals nga ti spiritual life tayo hanga maging stagnant. Anat stagnant? Hanga dete maging idle. Nang runa itatagakabsat kat pandemic, naka-home quarantine, kat siyempre, ada possibility na nga agaydel ti spiritual life tayo. Di ba? Di ka makaumay ti kapilya sa bali di activity ngamin nga, agsukat ka, umay ka ti kapilya. Di ba? Makapamismot, di ngamin kakabsat. Hanyo mamis ti umay kapilya. Amen? Mamis yaw? Mamis tayo amin ti umay kapilya. Ti ministry yung nga umay agkantak choir dito. Agtukar dita orkestra. Di kiti ushers tayo, di ba? Di kiti song leader tayo. Egat numan pa, dati online tayo nga kastoy ngam sa bali lang. Dati physical gathering nga talaga. Egat tataawang kakabsat, ada possibility na nga agaydel, wano agsardeng tayo nga aggrow. Haang kumagakabsat, agpatpatuloy lat ta di jay. Agingga nga di na tayo alaan ti Apo, aggigrow lat ta spiritual life tayo. Hante ko na nga, nabayaga ka Kristiyano, agsasanday skulak di ubingat, nagat-atendak ti amin nga youth camp, naatendarak iti amin nga kwati church tayo, haang kakabsat, aging nga di na tayo alam ti Apo, aging improve nga gigrow latat spiritual life tayo. Kat no kada kayo kakabsat, iti medyo limamiis, bimaaw, ti kararag mi kat ma-revive kayo. Amen? When? Kasi ambom, no utubam ti panagbiag kakabsat, awan ser-serbina, digiti bamba nagtaaglabas. Amen? When? Digiti na inmateriala na banag, aglabas da. Ngam deti relasyon mo ti Apo kakabsat kat iso dayto iti nakapimpintas nga dapat nga ikaso tayo. Nga ikantay ti importansya. Amen. Kat ambuyo, bayat ka deti pandemic tayo by the grace of God. Adon, dagiti kakabsat ti Apo nga na-revive ti spiritual life na. Iso nga, ikarkararag da kayo, tasapay tamatunuyan nyo dayta. Kat saan laan nga ita, no di kat matunuyan nyo kakabsat. Kat mataginayon nyo, dito ipanag-live stream tayo. Aging ganang agsublinto ti physical gathering, umay tayo ito amin, diti kapilya. Amen. Napintas nga reunion to ito manan, palubos iti Apo. In the next 5 years siguro, no hampay umay ti Apo, agkaroon tayo ti homecoming. Amen. All ministries, Hawaii, Australia, amin kayo abroad, agawid kayo ito amin kakabsat. Barang nakabaksin tayo ito amin na. Homecoming, palubos iti Apo.
Ngam ti point na dahil kakabsat, let us grow spiritually. Amen? Oh, so hangking ka maging stagnant, hanti agay idol. Okay, number 3, share the gospel. Share the gospel. Iburay tayo ti dalan ti panakaisalakan. Adupay dagiti kakabagyan tayo. Kan gagayim tayo. Nga masapol kakabsat nga masolwin. Mawitnessan. Masiran ti ebanghelyo ti Apo. Kat kas sa panangibagag itagat amok nga malagipyo, makita yo, mapanunot tayo. Dagiti relatives tayo, friends tayo, kakadwa tayo di trabaho. Eket, no alaan na tayo ti Apong kakabsat, aket maawan tayo nga silaw iti nagbabaetanda. At least, sakbay nga alaan na tayo iti Apo, aket mayasidag tayo kumadag ito'y nga relatives tayo, ken gagayem tayo iti Apo kakabsat. Kita nyo man, digiti brethren tayo di Australia kat apa une nga ragsakdan. Nga maya si dagda, digiti pamilyada kakabsat iti Apo. Oh, ni Brother Michael kan Sister Glyza kat duray dala nga makaluwa kakabsat iti ragsak. Kat I believe di pamilyada di Batak is watching tonight. Amen? Agasam neta, ni mother na, di kabsat na, ti anak da. Kakabsat, daya si dagdan iti Apo. Oh, di kita kat blessing nga na mabalbaluran ti kwarta kakabsat. Awang pirak nga makagatad kadigita nga bambanag. That is the highest good amuyo. Soul winning is the highest good you can do for your fellow. We can help our brethren and fellow in many ways. Ngem ti best thing nga mabalin tayo nga maited, nga tulong iti padatay nga tao. Kat dayjay maamamuda ni Kristo nga manubot ken mangisalakan. Kat makipagyan dan tumot sa jay langit kakabsat. Oh. Oh, ni cutie nakaragragsak at ni mother na kat ne nayasidegan iti Apo. Aya. Oh, ni Ma'am anat na ganat tayo Ma'am Marites. Oh, are you there? Oh, pati ni Ading na. Anat na ni Ading na. Ha? Praise the Lord. You see that? So, data kakabsat, iti dapat nga maaramid tayo. Di ko na akong, adot kumikom, yes, ado. Ngam as Christians, iset tayo. Keep the main thing as the main thing. Ha? Soul winning is the main thing. Spiritual growth is the main thing. Nurturing your children is the main thing. And I believe, listen, when you get to heaven, okay? When you get to heaven, you will never regret that you shared the gospel while you were on earth. Amen? Ha? Kumagawsat. Amum ti dakkila pagbabawyan no dakan to di langit. Agbabawi kanto. Ha? Regret. Apay man lang jak in-share ti gospel kininanang ko. Uno ni tatang ko. Uno di gitay kakabsat ko. Di gitay kakasinsing ko. Di gitay kabagyak. So, no kitaan kakabsat, talaga nga important dito. Main thing dito. There are many things we can do for our families, for our friends, but this is the main thing. Soul winning is the main thing. Amen? Sharing the gospel is the main thing. Oh, you see? Iso nga dito kakabsat, ti may ikatlo. Number 4. The fourth main thing that we should do before heaven is live to serve the Lord well. Okay? Live to serve the Lord well. Agbiag ka, kadagserbi ka itiyapo nga naan-anay. Don't just live well and long. Amuyo kat deta kakabsat ti kaadwan nga kaya tayo nga mapasamak. Napintas kakabsat nga agbiag tayo nga nasalunat. The word live well means to stay fit and healthy. Di ba? To live well is to stay fit and healthy. At ada in order ko kakabsat nga dete kwa, pagalat kolesterol, sugar, kan uric acid. Okay? Simbang put di kalman. Kat kunak ka digiti staff tayo dito. Okay. Tumbigat, ag-fasting kayo ang kay mangmangan, biyan 10 o'clock. Tatumbigat ti alas 7, palubos ti Apo.
Alan tayo, dagiti kolesterol tayo, sugar tayo. Kakabsat, ibagak amuyo, importante nga dakas nga medical record yung kakabsat. I highly recommend. No kumalahan na kasto nga pandemic kat pa umayan kayo nga may samaysad, tuita, maalaan kayo kabsat because you need to have that kind of medical record. Because no, adama paspasamak, at least, no kunat doktor, alante man ta laboratory na. Deti ti updated ko na deti ti cholesterol ko na Ureahan nga, amom no cholesterol nga min kat duwa ka, HDL kan LDL. Duwa nga min di jay. Kat kakabsat. Okay. Deti ti damag. Kada kami aming at datoy, manuti nga datoy. Ada 15 tayo? Nasurog ka sa nga pulo. Kakabsat. 90% kada kam ditoy. Nangatot kolesterol na kakabsat. Nangatot kolesterol. Isong ako ustot agprit-priton. Ako nagprit-priton. Nangatot kolesterol tayo. Okay. 60% kadigiti at datoy. Nangatot ti sugar nan kakabsat. Nangatot sugar nan. Hangkay unay tayo na po yan. Amen? Oo. Namuna ta, adadapi chocolate, didanghan na ibus ko ta, mapanda ilibas-libas ka, kabsat ti kuwan. Mapanmangan ti chocolate dita. See? But we want to stay fit. Don't you want to become healthy? Aping ay naramid tayo di jay. Tapnon di kasta amu tayo ti ana. Trataran tayo, saksakbayan tayo, agasan tayo no kasapulan. We must stay fit and healthy. Importante yan. We must live well. We must live long. But is that all? Hanggang DJ lang kadi kakabsat? Saan? We want to live well and live long to serve God well. Dayjay ti punto na kakabsat. So, importante nga nasa lunat tayo, we take the necessary exercise, mangantay ti kangkong. Amen. Agkadubo tay kangkong. Mangantay ka digiti prutas. Live well. Stay fit. Stay healthy. But, haan lang nga ijay ngagpatingga. Let us live to serve God well. Kung na may isang pastor, it's not just the duration of your life, but its donation. Di ba? Hanlaan nga jay duration. Anat duration? Jay ka atidug ti panagbiag mo. Eket agasam no agbiag ka aginggat sa nga gasot. Amom, no, damakit-kitak nga te lakay kan bakit nga nagbiag 90 years old. Amoy ito muna nga damagat. Anak ko nayo. Anak kang kanan nyo kunak no kwa. Kasi isot sikreto Hangka di nga ti ado nga pakatayin tayo itagat. Di kita mula kang kanan tayo. Gusto ka kabsat? Aping ababati biag. Ada ka di kita makmakan. Ada ka di kita makmakan. Kita nyo din una na kakabsat kat nag-atitidog ti bibiyag ti tao. 60 years old. Di kita 60 years old, idi kakabsat kat kala 40 pelat pa nag-recruit na dan. Tatagat di kita, tawang 40 kat kala 60 years old, dirik na dan. Apay, adda ka di kita, makmakan. So da makita ka, di kita 80 years old, 90 years old, kunak no ka, lulaw, anak ka tisid-sidayo, kas na dedi lilang. Ay kat, anat sidayo lilang, kunami kat, nating nakong kunana. Anak ka na sound, di nating nakong. Awan masidana, nating. Lilang, anat sidayo, kunami kat, nating nakong kunana. Anat nating. 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 Gulay. Isumot lang. Tapos hanaman agasin. Hanaman agasin. Hanaman agasukar. Ay kat isumot lang atidog ti biyag na kakabsat. Ala, di kita'y pada nga managap-apgad. Idi. Bawas-bawasan tayo tinapgad ang kakabsat. Amen. You see? So, when you live well, there is duration at idog ti biyag. But, listen, it's not just the duration, but the donation. No, donation ko na, kasano nga na ipaay mo ti biyag mo, nga nagserbi iti apo. Clear, kakabsat? Don't just focus on the duration, but on the donation. We should live well, stay fit to serve the Lord well.
2 Corinthians 5:15. Anak ko na 2 Corinthians 5:15. Okay? Oh. 2 Corinthians 5:15. And that He died for all, that they which live, tatanta nagbiag tayo nga kas Kristiyano, new life, should not henceforth live unto themselves. Haano nga para iti bagbagida? But unto Him, para kengkuanan. Amen. Donate your life to God. Dedicate your life to God. Surrender your life for the Lord. Donation. Oh, we are saved to go to heaven while on earth to do His work. Iso nga mo yung kakabsat, listen. Masapol nga ma-realize mo deta nga kas Kristiyano. Halaan nga DJ stay fit, stay well, live long. Napintas deta nga goal kakabsat. Ngem dapat ko nam apo tik sa ludsod. Dito yung kakabsat. Sa ludsudem iti bagim ita daytoy. Kasanunak nga tamot nga maaramat ti apo. Ala isurat mo man dadya deta. Ikabil mo man. Kasanunak nga tamet nga maaramat iti apo. Sung batam deta nga question. Sung batam deta nga question nga kabsat. Ha? Napindas deta nga sa ludsod. Kasanunak nga tamet nga maaramat iti apo. Kasi kaya tayo iti agbiag nga natidog. Kaya tayo iti agbiag nga nasalunat. Amen? Ngem ti sa ludsod, kasanunak nga tamet nga maaramat iti apo. Deta kakabsat iti dapat sungbatan ti kasunod. Listen, ammom once nga simmagupsup king ka deta nga sa ludsod, kakabsat, uray sa dinot papanam, uray sa dinot ayan mo, sa pulem latta ti agserbi ti apo, kasi iso iti goal ti biyag mo. Kalahan na kompletot biyag mo, no hang ka makapagserbi iti apo. Kasi kakabsat, ti pa nagserbi ti apo, haan nga maipilpilit. Amen ba? Kaslamakan, hamo kailangan nga ipilit ta tao tamakan. No ammuna nga kasapulan na timakan, ket mabisin, iso timang sapol, di bakan. Hello? Sapulan na't makan. Iso ako namin, aglalo no agayab, mangantayon, ay san kay agay ayab, amudat oras panangan. No amudat oras tapangan, ket amudat tiyempo nga mangan, ket mabisinda, umay manganta tao ri di mo ay ayaban. Amen? Oh, kasla dete, dano ko lumabas, ket, good morning, kunana, ket, mangantayaw, kunam. Anasidayaw, kunana, sweet meat, ket, alamang nga rod, kunana, umayang kakabsat, ket, kasla joke-joke mo la, di jay mangantayo kunam laging kuana, ket umay mutang. Di ba? Dadagakasjay. Kakabsat, ha? Deta makan, duray di mo iyaw awis, te kunada nga rudan, nadamag mumut lang kababay imut no, di ka mapangkunada kakabsat. Ayan. Ha? Mapanlatamot makipilat. Ata, uray sa mo ipilpilit ti makan, ti tao talaga umay mangalat makan. Oh, malanitan tatyan, kakabsat, kastamot ti pa nagserbi ti apo. Hamo kailangan nga ipilit iti Kristiyano ti panagserbi ti apo. No ma-realize na ti sarili na, nga dayta ti purpose ti biyag na kakabsat. Iso ti mismo nga mangikombedar ti sarili na nga agserbi ti apo. Gusto kakabsat? Amen? When, hana ipilipilit ti panagserbi, iso nga dapat ma-realize tayo di jay. It's not just the duration, but it's donation. To God be the glory. Okay, last. Kuri ka, sakbay jay last. Kakabsat. Dito pa lang. Number 5. Sige, number 5. Subyak to DJ duwa nga verse. Give generously and cheerfully. Tuno, datay jay langit kakabsat, awanton iti tithes. Amen? Awanton ti mission offering. Awanton ti first fruit. Awanton ti commitment. Awanton ti building project. So no awanton jay langit, pangaramidan te nga ro di jay kakabsat. Dito rabaw ti daga, habang ikanatay ti apo, ti gundaway ken tsansa, ken parabor kakabsat, masapol mabigbig tayo, nga kas Kristiyano, we must give generously and cheerfully. Giving, cheerful giving is the main thing. Oh,
Nakapuot ka pa'y kakabsat. Amin nga creation ti Apo. Isut mainting deta kadakwada. Yeah? All of the creation of God. Isut mainting. Why did God create the sun? To give light. It's the main thing. Why did God create the sea, the ocean, and all the fishes therein? Why? For food. Amen. Oh, why did God create the mountains? Katap nun isut pagdaklan dagiti kayo. Why did God create the trees? To give fruits, food. Amen. Oh, api pinarsuan ni Apo Justin Yog. Tap nun ti kasta, ada inuman ti tao, di kalog na. Oh, adakanan na, correct, adakanan na. Di jayan, tay para na, para. Oh, ada paglinong na, tay bulong na. Hala paglinong, sagad. Ha? Paglana pa eh. Pagprito, mayat deta kuha kabsat, deta oil ti kuha nga pagprito, na imas. Coconut oil. Agas pa'y kakabsat ti medyo ada HIV na. Amoy HIV. Hair is vanishing. Oh, di ba? HIV ko na, the hair is vanishing. Ti agas ka no ta HIV kakabsat kat kwa, carbohydrate ko na da. Oh, DJ ti agas na. You see? So, practically, no observant tayo ti amin nga creation ti Apo, the main thing for every creation is to give. Eket, how about us? Idihante pa na isalakan, awang kadatayo, day nga panunot, kasi we were being ruled by sin, by self, by evil, day ti agturturay. Itan, inawat tayo ti Apo. Adda kadatay ti Holy Spirit, adda kadatayon ti barong abiyag. So, makita tayo nga ti purpose ti Apo kada tayo is to give generously and cheerfully. 2 Corinthians 9:7. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Sa langit, wala nang giving, ng tithes. Wala na mga kapatid. Dito lang sa lupa yan. Oh, iso nga habang nga daka dito ikat kunam Apo nakalawlawag dito kanyak. Ado dagiti kasapulak ti biag ngam digitay all these things. Di ba? Balikan tayo di Matthew 6:33. Ado digiti needs tayo. But digitay kabsat all these things shall be added. Ano ti main thing? Seek ye first the kingdom of God. Ano dito nga seek ye first the kingdom of God? Tonight, lima nga banag, nurture your children. That is the main thing. Before God will take us home. Number 2, grow spiritually. Spiritual growth is the main thing. Number 3, sharing the gospel is the main thing. Number 4, live to serve the Lord well. It's not just the duration, but the donation. Number 5, give generously. Ekat hanadagas ti agurnong. Angam ni isunat goal tayo. Ananum deta kat numatay ka, di kamot pa itugot. Kakabsat. Amen? So let us give cheerfully and generously. Amoy ti kararagsakan na Kristiyano, di kita'y cheerful givers. Di kita tinaragsak ka Kristiyano. Let me close with these 2 verses tonight. Okay? Psalms 39:4. Dito. Psalms 39:4. Alright? Anyway, the English will be in your screen. So basa kakabsat iti Ilocano. Psalms 39 verse number 4. Kuna na, Apo, ipakaamom kanyak titungpal ko. Ket noan niya ti rukod, dagiti aldaw ko. Noan niya da, tapno maamwak ko ma, tinalaos nga kinarasik. You see? Lord, make me to know mine end. Life is too short. Alam na tayo ti Apon. The measure of my days, kasano kabayag ko, what it is, that I may know how frail I am. Romans 14:8. Maudi nga versikulo. Romans chapter 14, verse number 8. Anak ko na to. Tauray, agbiag tayo. Agbiag tayo ha. Whether we live. Agbiag tayo ama ipaay iti Apo. Amen? Okay. Ket uray matay tayo. Matay tayo ama ipaay iti Apo. Uray nga rod, no agbiag tayo. Uray matay tayo. Kukwa na tayo iti Apo. So itang arabi ikakabsat, anya iti
desisyon ken commitment tayo. Kada ito'y nga lesson nga nayadal kada tayo. Di ba? It makes sense. Han ka di kakabsat? Alaman, ipakita man, di kakabsat, di tako ta, habang nga itod ko, di conclusion na gata, let's look at the brethren. It makes sense. Amen, brethren? Yeah? Oh, it makes sense. 5 things to do before heaven. Sakbay na ka nga alanti apo. At ano, dakan to jay langit, hamon to maisuro ti anak mo. No, dakan to jay langit, hangkan to makapag-grow ti spiritualan. No, dakan to jay langitan, hamon to maishare ti gaspelan. No, dakan to jay langit, hangkon ton nga makapag-serbi ti apo, kas di jay pa nagserbim ti rabaw ti daga. Hangkan tumutan nga makaitod ti tithes and offering sa jay. So while on earth, these are the 5 main things we need to do. And all of God's people say, Amen. Let us pray right now. Father in heaven, we come to you with thanksgiving and praise. Mabalin nga dadapay digiti banbanag nga nasisita, ngem digiti nga 5 apo, hami mabalin nga awanen, iti biyag mi nga kas Kristiyano. 5 things to do before heaven. And these are the main thing. Kat no adadaman, digiti da dumapay, digidayin apo, digitay, kuna di Matthew 6:33 nga, all these things shall be added unto you. Kat ala apo, salimut-mutan mi, dahiti apo nga sursuro, pagbiyagan mi kumaapo, nang runa, digiti pa nang isuro mi, digiti an anak mi, babasit, digiti padak nga babasit, pa iti an anak nagat nagmayatan apo. Ta naipalagip kadakam dayto, it really makes sense. Kat thank you apo Diyos, bendisyonam tong galmaysa, digiti, pagsapsapulan, ken pagtrab-trabakwan, pagprosperum ka di apo, digiti anak mo, gaputa, nalawag kada kami apo Diyos, deti panagited, to give cheerfully and generously. Ken kastamot apo, kanakampay ti salunat, kirid ken pigsa apo, tapno mapagserbyan da ka nga naimbag. For we learned it is not just the duration, living well, but it is the donation, serving God well. Lord, thank you. In Christ's name we pray. Amen and amen.